buka la olunye udaba mfethu lukagogo nomkhulu shuthi ke bahleli bayayixoxela yabo ugogo umkhulu uxoxa nogogo lo bathandana yabo makhapholi so umkhulu uyakhalaza ukuthi ayi yabona nkosikazi uthando lwethu alisamnandi njengakudala sisabancane sayijolela hayi Avume ugogo athi hayi ngempela uqinisile bese umkhulu ayi mhlambe komele ngelinye ke senze nje into nje yabo izosikhumbuza kudala sisebancane hayi nangempela Avume ugogo bese umkhulu yazi ukuthini ake sihlangane epaki namhlanje ngo2 sihlangane epaki ya ke sibuyele back in the days Avume nogogo ethi hayi kuzoba njalo ngo2 ahambe umkhulu uqala ahlala umkhulu 2:00 3:00 lutho gogo 4:00 lutho gogo 5:00 yehini bani lutho gogo kuze kushaya u6:00 lutho gogo agive up umkhulu mfethu avela aphindele ekhaya manje afike ekhaya hey nangu unkosikazi wakhe usewugogo uyihlalele nje abuze nkosikazi ngoba ngithi asihlangane epaki namhlanje ngo2 wenze njani avela ethi ugogo hayi sisazenza nekhadi lethu sisebancane wathi uma ungqabele